Ja bože što su dosadni. Hoćemo na kavu kasnije napijeti. Na pivu? A to se tako kaže, ajde. Zašto nam je ono okrenula leđa? Pa nemam pojma, baš je bezobrazno. Alene, šta misliš da nam puste muziku ovdje, ili mi moramo ovdje glumiti? Isključujemo. Čekaj, ne znam šta mu je. Dobro. Sad nemam signal. Oče, neće. O, koje seljačine, a meni ne znaju niko boriti. The sun on the meadow is summer even. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper, arise, arise. Tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children are waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs. Stvarno mi je drago da to čujem, ajde da vam se hvala. Da vam se približim. Jeste li dobro? Kako mi je drago da ste došli, gospodine, dobro večer. Ste se udobno smestili? Jeste. Divno, drago mi je. Je vama udobno? To je najvažnije. To je najvažnije, draga moja publiko, nego da se ja vama predstavim, da biste znali ko sam ja, zar ne? Ja ću večeras biti vaš narator. Da vam pojasnim sve što vam eventualno nije jasno, jer je jako važno da vama večeras bude sve jasno. Zašto? Zato što ste vi, draga moja publiko, večeras jako važni. Bez vas mi ne postojimo. Bez vas nama nema kraja. Ni početka. Sve ću vam objasniti, već lepo i sve će vam biti jasno kako ide predstava, je li tako? Možemo da počnemo, sve vam je jasno za sada. Možemo da počnemo? Da. Onda da počnemo. Izvolite i predstavite se. Ja sam Alen. Drag. Ognjen. Ja
sam Magdalena. Vlatka. Jovica Blaževski. Ja sam Jagoda. Sandra. Svjetlana idealista Isković. Ja sam Ana. Ja sam Dar. Ja sam Estera. Ja sam Bego. Ja sam Adnan. Ja sam Edina. Ja sam Ana. Ja sam Martina. Ja sam Irena. Ja sam Nikola Repic. Ja sam Faruk. Ja sam Katja. Ja sam Azra. Ja sam Sandra. Vlad. Semija. E pa, draga moja publiko, sad smo se upoznali, sad se znamo. I sada dolazi na red ono što vi najviše volite. A to su izbori! Draga moja publiko, vi ćete biti ovde najvažniji. Sada ovo je definitivno vaše vreme. Jer vi ćete biti ti koji će birati vođu. Jer imamo dve grupe. Kao što u životu tako obično i biva. Prva grupa je grupa ti ljudi. I druga grupa je grupa mi ljudi. Vi ćete odabrati vođu. Kako? Tako što će vam se svi oni predstaviti, tačnije izgovoriti zašto su baš oni ti koje treba da odaberete za vođu, a vi ćete njih nagraditi aplauzom. Šta to znači? To znači da ako vam se neko dopadne, to jest nečije obećanje i neko vam uliva poverenje, vi ćete ga nagraditi kako? Ajde ovo. Najjačim aplauzom! Sad imamo i onu drugu varijantu, koja je sušta suprotnost. Ako vam neko baš ne uliva poverenje i ako niste sigurni da li verujete u to što govori, ili to. Ali je to nešto malo, zar ne? Ovde imamo instrument koji će meriti jačinu vašeg aplauza i na osnovu onoga što ovaj instrument bude izmerio, odabraćemo ko je vođa grupe ti ljudi i grupe mi ljudi. Može? Da. Razumemo? Svi smo razumeli? Da. I možemo da počnemo, znači. Kandidati, predstavite se. Ja se kandidiram za mi ljude. Glasajte za mene jer sve ću vas zaposliti. Biću bolji od Baneta Jelačića. Ja sam jedan od tih ljudi. Ne mogu vam obećati brze reforme ljudi. Znate u kakvim smo problemi. Moramo ići ravno do dna, da bi se kao Feniks, uzdigli iz pepela. Mogu samo tri stvari da vam obećam. Prvo, i osnovno, i najvažnije. Nećemo odmah biti najgori. Drugo, ne tako manje važno. Odmah ćete osjetiti promenu. I treći, najosnovnije za mene, ja ću biti sve srećnije i dok ne budem najsrećniji. Ja se kandidujem za vođu grupe te ljudi. Samo da znate. Ko nije sa mnom, taj je protiv mene. I zato, da ne bude posle da imate posla sa mnom, savjetujem vam da glasate za mene. Draga publiko, ja se kandidujem za vođu tih ljudi. Moja parola je jednostavna. Svakim danom, u svakom pogledu, sve više napredujem.
Ali ako glasate za mene, napredovat ćete vi. Sigurno, sigurno. Ja vam obećajem slobodu, ravnopravnost i sigurnost. Militarizam. Dragi moji ljudi, a vi ste svi moji ljudi, dragi moji seljani, seljanke, seljani, kvartovčani, kvartovčanke, dajte povjerenje meni, jer ja znam lupati šakom po stolu i obećavam vam da ću te ljude smjestiti ravno do dna. Dragi prijatelji, vi me svi dobro poznajete. Znate da ne volim da služim mnogo duge govore i govorancije. Bit ću kratak. Kao prvo da se zahvalim na preliminarnoj podršci koju ste mi dali i da vam kažem šta od vas očekujem. Moment. Ovako. Tražim strpljenje pre svega. Strpljenje i poverenje. Pustite me da radim. I ja ću raditi. Ja i sada radim, 18 časova dnevno. To moji saradnici, momenat, 2 minuta, odlično znaju. Oni jadnici padaju na nos, pokušavajući da prate moj ritam. Ali kažem vam, ako ne bude u stanju da radi 24 sata dnevno, ako treba, neće imati momenat, mesta u mojoj vladi, pa bio mi to i rođeni brat. Hvala, toliko za sada. Dragi ljudi, ja se kandidiram se za predsjednika ljudi, pa imamo parolu jednu koja kaže konzerve u reciklažu na njihovu blamažu, glasite za mene! Dobro večer, dame i gospodo, glasači. Ja sam kandidat tih ljudi. Ovo je monolog. Nemam plan, niti program, nemaju ni oni. Ali glasite za mene. Dragi moji prijatelji, ja vas neću lagati jer vi sami znate. Ovom narodu fali optimizma. Ja smatram, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Ajmo zato svi u jato, kao vrci žir, žir, žir. U svijetlu budućnost sa Svjetlanom glasajte za mene. Dame i gospodo, ja se kandidujem ispred mi ljudi. Ukoliko glasate za mene, bit će bolje za vas, a pogotovo za mene i nas. Mi, ljudi, imate napokon za koga glasati. Vrijeme je da osobne kvalitete pojedinca učine nešto, povedu vas, ljude, u bolje, sutra bolje, danas bolje, sutra
ostvare vam sve ono što vi želite. Ja vam obećajem da vam neću samo davati obećanja. Hvala. Dragi glasači, došlo je vrijeme izbora. Pazite kome dajete glas, jer život nema reprize. Dragi glasači, mi ljudi vjerujemo u ljubav. Ljubav nek nas ujedini, nek nas ojača. Glasajte za mene, sigurno ćemo pobijediti. Dobro večer, draga publiko. Ja se kandidiram ispred mi ljudi. Sa mnom će sve cvijeće da cvijeta. Glasajte za mene. Ja sam najtolerantnija osoba na svijetu. Ja sam mi ljudi, ja sam ne čovjek. I ti ljudi trebaju imati prava, već se voze autobusima. I ja sam za to da se registriraju. Glasite za me, ljude. Drugarici i drugovi, ujedinjeni proleteri svih zemalja, bauk kapitalizma je pred vratima. Ja vam nudim nova radna mesta za novu budućnost. Glasajte za mene, za najsavršeniju, za najmoderniju utopiju. Mi smo svi mi ljudi!